Kliničkog bolničkog centra Zagreb. Evo, moje današnje predavanje je pravilna prehrana i promjena životnih navika u prevenciji kroničnih nezaraznih bolesti. Zaista se vrlo rado odazivam svemu što organizira Hrvatski savez dijabetičkih udruga. To je jedna jako dugogodišnja i lijepa suradnja i mislim da ono što ja posebno imam osjećaje prema baš osobama koji imaju šećernu bolesti, zato što šećerna bolest je jedna bolest koja u stvari ne boli, nažalost bole njene komplikacije i upravo pravilna prehrana i redovite tjelesne aktivnosti imaju važnu ulogu u samoj i prevenciji same bolesti, u prevenciji komplikacija šećerne bolesti i zaista utječe, danas znamo, i na samu prevenciju svih kroničnih nezaraznih bolesti. Pa evo, samo da krenemo da pokažemo kako je u stvari po zadnjim statistikama, što je problem u Hrvatskoj. Ovo je tu navedeno 10 vodećih uzroka smrtnosti. Kao što vidite, u 2020. godini prema zadnjim zdravstveno-statističkom ljetopisu Državnog zavoda za statistiku i Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, mi smo imali 57.203 umrle osobe, odnosno 35.229 je od ovih prvih 10 bolesti. Kao što i sami primjećujete, većina, odnosno u najvećem postotku su to bolesti srca i krvnih žila. Nažalost, šećerna bolest nam je u konstantnom porastu od 2018. godine. Ona sad već dostiže 3. mjesto, bila je nekada prije par godina pri dnu. I ono što je i dalje veliki problem su hipertenzija, ali nažalost i zloćudne novotvorine, odnosno karcinomi. I mi smo ove godine, nažalost, po broju smrtnosti prvi u Europi, prije par godina, odnosno do prošlu godinu je bila to Mađarska. Evo, mi smo sad i Mađare prešli, tako da u pravilu te kronične bolesti kao što su hipertenzija, šećerna bolest, kardiovaskularne bolesti, bolesti masne jetre, ateroskleroza, to su sve bolesti koje u stvari mi možemo zaista na jedan određeni način i prevenirati i držati u nekakvoj kontroli. Danas imamo tu dobro poznatu granu medicine koja se bavi epigenetikom, koja pokazuje i ukazuje kako možemo nekim određenim načinom života utjecati na naš genetski kod i na taj način možemo zaista voditi računa da što manje je smrtnost u pitanju. Bolesti srca od krvnih žila, kao što je rekao američki kardiolog, da umiranje prije 80. godine nije rezultat Božje volje, nego rezultat naših vlastitih pogrešaka. To je zaista živa istina. Najvećim dijelom rezultat ovih bolesti i ti kronični je u stvari metabolički sindrom. Taj metabolički sindrom je u stvari jedan veliki problem koji dovodi i do bolesti srca, do povišenih masnoća, odnosno hiperlipidemije, hipertenzije, šećerne bolesti, sve više kod mladih osoba, policističnih jajnika, ta nealkoholna masna jetra velikim dijelom problem, ali i ove bolesti današnjice zbog sve starije populacije. Evo, kaže se da u Hrvatskoj ima 20% stanovništva starijeg od 60 godina, to su demencija, Parkinson, Alzheimer i ovo što mene osobno jako zabrinjava je ta karcinogeneza, odnosno pojačana i velika pojavnost karcinoma. Za većinu ovih metaboličkih bolesti uglavnom je zaslužno to masno tkivo u trbuhu, ta abdominalna pretilost i u pravilu pretilost je usko vezana sa većinom ovih kroničnih bolesti. U čemu je problem? Problem je najčešće zato što za te metaboličke učinke za pretilost prvenstveno se smatra upravo to viscelarno masno tkivo koje je u porastu zbog sve lošije prehrane stanovništva, pa između ostalog i tako stanovništva naše lijepe domovine.
Pretilost možemo definirati kao kroničnu, relapsirajuću, multifaktorijalnu, neurobehavioralnu bolest gdje u stvari porast tjelesne masti potiče disfunkciju masnog tkiva i nenormalne tjelesne mase, što zaista rezultira i štetnim i metaboličkim i biomehaničkim i psihosocijalnim posljedicama na zdravlje. To je jednostavno masno tkivo kada se više ne može subkutano, znači ispod kože biti ono prelazi, znači preljeva se doslovno na organe i ti organi onda pate zbog toga, a ja kako često svojim pacijentima govorim, to masno tkivo u stvari organ za sebe jako puno luči upalnih citokina koji u stvari rade jako veliku štetu u organizmu i samim time posljedično mogu dovesti ti upalni procesi do inzulinske rezistencije, oštećenja sekrecije inzulina, što je naravno povećani rizik za razvoj šećerne bolesti, odnosno vodi ka šećernoj bolesti, a šećerna bolest vodi ka povećanom metaboličkom riziku, odnosno većem pojavnosti srčano-žilne bolesti. Smanjenje, znači, postotka na tjelesnoj masi, odnosno na tom masnom tkivu, znači može zaista, mi danas imamo čvrste dokaze za to, zaista jako puno pomoći ajmo reći čak i remisiji bolesti. Što to znači? To znači da mi ako recimo skinemo 5% od naše tjelesne mase, mi ćemo se osjećati bolje. Ako skinemo 10% od naše tjelesne mase, mi ćemo reći da su naši, u stvari ja to vidim kroz našu praksu i moje kolegice i kolege nutricionisti koji rade, vidimo kad nam pacijenti dođu sa 10% manje na kilaži nakon nekog vremena, a vrlo brzo za par mjeseci, znači oni zaista njihovi biokemijski parametri dolaze gotovo od svih u normalu. Ako skinemo 15% ili 20% od početne tjelesne mase, mi možemo reći da zaista neke bolesti možemo i prevenirati, odnosno možemo ih dovesti u remisiju. Pa do nedavno se mislilo da kad jednom imamo šećernu bolest, više ju nikada ne možemo, ona je uvijek tu s nama. Međutim, danas postoje neke studije i to objavljeno u Lancetu koji su pokazali da zaista može se dovesti u remisiju ako se pravilno hranimo, ako smo redovno tjelesni aktivni, ako dovedemo to masno tkivo u nekakve referentne vrijednosti. To isto vrijedi i za dislipidemiju, odnosno povećanu masnoću u krvi, isto tako vrijedi za povišeni krvni tlak. Kod masne jetre, nažalost, treba puno veći postotak masnog tkiva, znači nekako otopiti kod sebe, ali ono što mi isto vidimo je policistični jajnici i pojavnosti gerba, znači zaista se smanjuju. Koji je to način prehrane koji može najviše pomoći? Pa evo, prema statistici, znači američkoj statistici koja u stvari na neki način ovaj panel stručnjaka najboljih na svijetu, znači oni procjenjuju koje su to dijete najbolje, koje su bolnice najbolje, koji su liječnici najbolji, to su znači stručnjaci različitih profila, su na osnovu znanstvenih dokaza, na osnovu utjecaja, na osnovu lakoće praćenja na same dijete, znači napravili su rang dijeta i za ovu godinu mediteranska dijeta je na prvom mjestu, ona je i proglašena najboljom dijetom i za kod osoba sa šećernom bolesti. Isto tako na drugom mjestu je DASH dijeta i ta takozvana fleksitarijanska dijeta o kojoj bi ja danas nešto malo više govorila, a DASH dijeta je već poznata, znači način prehrane kod osoba, odnosno kod osoba koji imaju povišeni krvni tlak. Mediteranska dijeta, sama riječ kaže, znači hrana s podneblja Mediterana, znači bilo bi dobro napraviti jedno posebno predavanje samo o mediteranskoj dijeti da vidimo što su to sve mediteranske dijete i kakav je način prehrane. DASH dijeta, znači puno voća, povrća, žitarica, ali isto tako i puno fizičkog rada, odnosno hodanja. Kod fleksitarijanske dijete, znači tendencije zbog sve veće, znači brige o okolišu i smanjenje CO2, znači preporuča se da dominantna hrana u našoj prehrani bude hrana biljnog podrijetla, ali ne isključuje i hranu životinjskog podrijetla. I onda kombinacija mediteranske i DASH dijete, takozvana MIND dijeta, znači dijeta s kojom možemo utjecati na zdravlje našeg mozga, a dobra je u nekakvom odgađanju Alzheimera, Parkinsa, demencije i sl.
Znači, ovo dalje su sad američke dijeta Mayo Clinic i slično. Kao što vidite, najgore dijete su upravo one koji su možda popularne, Atkins, Dukanova dijeta, ketogena dijeta, znači koje su bazirane uglavnom na nutrijentima kao što su masnoće ili proteini. Znači, takva dijeta zaista nije dobra. Što se tiče same prevencije kardiovaskularne bolesti, znači oni su nam, nažalost, ubojice broj 1 i dalje u Hrvatskoj godišnje umre jedan grad otprilike veličine Đakova. Mi imamo čvrste, jasne dokaze, znači u novim smjernicama od prošle godine, kada nam je razina dokaza A, to je zaista čvrsti znanstveni dokaz da je pravilna prehrana se preporučuje kao kamen temeljac doslovno za prevenciju kardiovaskularnih bolesti. Tu je dominantna mediteranska dijeta i treba voditi računa o samom konzumaciji hrane, znači više fokusirati se na hranu biljnog porijekla, cjelovite žitarice, voće, povrće, mahunarke, orašasti plodovi. Danas ćemo to, odnosno večeras ćemo to pokušati objasniti zašto je to tako. Isto tako, znači što podrazumijeva ta pravilna prehrana? Evo doslovno, da sad više ne okrenem niti jedan slajd, a imam ih dosta, nadam se da ćemo u vremenu proći. Znači, doslovno to bilo upravo ovo što je s moje desne strane. Jesti voće barem 2 do 3 serviranja na dan. Znači, idealno, sastavni dio doručka, između doručka i ručka s malo orašasti plodova, između ručka i večere s malo orašasti plodova. Zašto s orašasti plodovi uz voće? Upravo da nam ne dignu onaj pik visoko, znači voće, jer nekima zaista voće jako diže šećer, ali voće je zdravo i treba ga konzumirati. Isto tako, serviranje povrća najmanje 2 do 3 puta serviranja. Nekad nam je bilo nezamislivo da u doručku bude povrće, evo danas se i tome okrećemo i zaista pokušavamo i da povrće bude sastavni dio doručka za one koji ne jedu žitarice, ali isto tako da znači bude neizostavan dio i ručka i večere. Treba smanjiti udio soli, treba povećati kvalitetne žitarice i mahunarke, znači više nekako eksperimentirati. Evo danas sam imala savjetovalište zaista punu ambulantu i došlo mi 1-2-3 adolescentice koje su u stvari super skinule kile. Znate, to je jako velika stvar kada vam dijete od 13 godina skine 3,9 kg, od toga 2,5 kg masnog tkiva u mjesec dana i još narastu 100 centimetar. I onda tata i mama kažu, znate, sad smo eksperimentirali, probavali hranu za koju nisam nikad ni čuo. To je bulgur, proso, znači leća, slanutak, znači neke namirnice koje bi trebale biti zaista sastavni dio svakodnevnog našeg života. Moramo biti umjereni u alkoholu, a zaista preslanu hranu i hranu koja je za bogata nekakvim šećerima treba apsolutno izbaciti iz prehrane. Evo, ovdje su i čvrsti dokazi upravo te nekakve naše kronične bolesti kao što su pretilost, dislipidemija, hipertenzija, šećerna bolest i srčano-žilne bolesti. Možemo reći da bi nekako najbolji odabir bila upravo mediteranska biljna prehrana, znači prehrana u kojem je dominantno to bilje, odnosno hrana koja je izvor biljnog porijekla i deš prehrana. Za ketogenu dijetu nemamo još čvrsti dokaze da možemo reći da je ona idealna dijeta ili da je dobra dijeta za pretilost. Isto tako nemamo, znači kratkoročno pozitivan ima utjecaj, međutim dugoročno ima velike posljedice. Ja osobno u svojoj ambulanti imam nekoliko pacijenata koji zaista se jako žale nakon provođenja ketogene dijete i na depresiju i na povišene, znači imaju u nalazima najčešće povišeni LDL kolesterol, urate povišene, a isto tako se žale i na opadanje kose i slično. Tako da u pravilu ja nisam sklona takvim dijetama, sklona sam za ketogenu dijetu samo tamo gdje je medicinski opravdano, a to su rijetke metaboličke bolesti, epilepsija i slično kod nekakva određena stanja, eventualno određene vrste karcinoma, ali ne za sve ostalo. I danas je popularan taj intermittent fasting, znači post. Ja kod nekih pacijenata moram priznati da sam dobila dobre rezultate sa tim uzimanjem hrane u vremenskom periodu nekakvih 12 sati do maksimalno 16. Znači kada se krenem s nekim kasnijim doručkom i završi se vrlo rano sa zadnjim obrokom i u stvari veći dio dana se ne konzumira hrana, ali za to stvarno moraju biti osobe mlade, zdrave i kako bi se reklo, pretilost bez ikakvih nekakvih komplikacija. Evo,
Ovo je srž cijele priče naše i večerašnjeg našeg druženja. Ako mi u svojoj prehrani imamo svaki dan povrće, voće, žitarice, fermentirani mliječni proizvod, kvalitetno maslinovo ulje ili neka druga biljna ulja, kvalitetne mediteranske začine naše, kvalitetno meso, ribu, mi zaista možemo reći da se mi hranimo zaista kvalitetno i to bi bila srž u stvari i nekakva zajednička poveznica između mediteranske DEŠ dijete i same te fleksitarijanske dijete. Zašto je to tako? Zato što nam to kažu znanstvene studije. Znanstvene studije čvrsto imaju pokazatelje na velikom broju ispitanika koje prate i kažu da upravo pridržavanje mediteranskog načina prehrane u odnosu na nekakvu prehranu koja ima mali udio masnoće, a veliku količinu ugljikohidrata, mediteranska prehrana ima protuupalni učinak i pozitivno djeluje na lipidni profil, ali isto tako djeluje na vazodilataciju krvnih žila, znači te krvne žile su puno elastičnije, nisu onako krute i taj način prehrane zaista treba dominirati u našoj republici. Kao što vidite iz ove studije, znači koja je stara 2-3 godine, kaže se da i mediteranski način prehrane i DEŠ način prehrane imaju u stvari kao i taj plant-based prehrana, znači prehrana u kojem je dominantno povrće ili hrana biljnog podrijetla, smanjuje rizik za zastoj srca za 41%, dok tipična zapadnjačka prehrana u kojem je dominantno pržena hrana, mesne prerađevine, jaja, puno masnoće, zaslađeni napici, povećava rizik za zastoj srca 72%. Znači, ovdje isto tako jedna velika studija pokazala da visoko kvalitetna prehrana bazirana na hrani biljnog podrijetla, koja uključuje i hranu životinjskog porijekla, bila je povezana s 52% manjim rizikom srčanog udara. Znači, ja mislim da su ovo jako visoki postoci kojima zaista moramo vjerovati, jer su ovo studije koje su se pratile, znači velike kardiološke studije koje su se pratile dugi niz godina, evo 32 godine praćenja određenih pacijenata, i one se procjenjuju na osnovu određenih upitnika koji su validirani i vidi se da povoljnije djeluje na zdravlje. Međutim, što bi rekli sad novi dokazi iz te isto tako NANE studije, kaže da ne samo količina, već i kvaliteta hrane, ali isto tako i izvor hrane i vrijeme uzimanja obroka imaju važnu ulogu u prevenciji kardiovaskularnih bolesti. Znači, prekomjerna konzumacija nisko kvalitetnih ugljikohidrata i proteina životinjskog porijekla, ajmo to prevesti na našu hranu domaću, pa bi rekli onda hrana u kojem dominantno riža, tijesto, krumpir, puno kruha, mesa, znači saftovi, ćevapi ili burek s mesom i takve stvari. Znači, ako ju konzumiramo za večeru, značajno je povećana s povećanim rizikom za kardiovaskularne bolesti. Ako zamijenimo nisko kvalitetne ugljikohidrate i proteine životinjskog porijekla sa visoko kvalitetnim ugljikohidratima, iz ovih koje sam rekla, znači iz ovih žitarica i mahunarki i sa povrćem i sa kvalitetnim fermentiranim mliječnim proizvodima, mi bi smanjili rizik kardiovaskularnih bolesti za 10%. Isto je tako jako važno kad nam je najoptimalnije vrijeme konzumiranja, znači i voća i povrća i žitarica i slično. Znači, smatra se da je najoptimalnije vrijeme konzumacije voća tijekom dana. Znači, kao što sam rekla na početku, ujutro između oko 10 sati između doručka i ručka i oko 16 sati između ručka i večere, ne na večer. Zašto ne na večer? Zato što je to velika količina ugljikohidrata, oni će nam utjecati na povišenje razine šećera u krvi, a brzi ugljikohidrati na večer ih ne možemo potrošiti, znači oni u stvari su jedino preporučeni ako recimo se navečer kasno bavimo nekakvom aktivnošću, na primjer idemo plivati kao ja večeras u 8. Ako završim, naravno. Isto tako veći unos voća za vrijeme ručka u među obrovcima i veći unos povrća i mliječnih proizvoda navečer smanjuje rizik za razvoj kardiovaskularnih bolesti, ali isto tako i raka i smrtnosti od svih uzroka. Znači, ona klasična zapadnjačka prehrana o kojoj sam govorila, koja je prepuna grickalica, koje mi volimo konzumirati na večer uz televizor, što ja ne vidim nekakvu potrebu zašto bi morali gledati televizor i nešto grickati. Ako već trebamo grickati, onda ne znam,
Popijemo čaj, mislim, zašto bi sad morali navečer kasno 8 ili 9 sati nešto grickati? Mislim, ne treba grickati. Zašto? Jer zaista to je pokazalo da povećava veći rizik za srčano-žilne bolesti, odnosno te kardiovaskularne bolesti. I kao što je i ova studija prije toga rekla, da ljudi koji večeru temelje na hrani biljnog porijekla smanjuju rizik od srčano-žilnih bolesti za 10%. E sad, je li tu uloga, znači, kod tih srčano-žilne bolesti, je li to uloga te zasićenih masnoća ili je uloga, znači, ono što se stalno dominantno naglašava, smanjiti zasićene masnoće, međutim, pokazalo se da zasićene masnoće iz različitih izvora i različito utječu na prevenciju kardiovaskularnih bolesti. Znači, tako mlijeko i mliječni proizvodi u stvari imaju neutralan ili pozitivan utjecaj na kardiovaskularne bolesti, dok moramo priznati za meso i mesne prerađevine, a to nam stvarno govore čvrsti dokazi, povećava rizik za kardiovaskularne bolesti, ali isto tako i rizik za karcinogenezu. Dok bi rekli ovako za jedno kuhano meso ili piljeno meso ili meso koje se priprema na jedan klasični način u kojem nisu dominantno visoke temperature, gdje nema puno prženja i izgaranja, možemo reći da ne možemo ga povezati toliko puno sa tim pojavnošću tih bolesti, međutim imamo čvrste i jasne dokaze da konzumacija suhomesnatih proizvoda 50 grama dnevno zaista povećava karcinogenezu i povećava rizik od kardiovaskularnih bolesti. Ovdje zaista ima utjecaj na pojavnost pretilosti upravo povećana konzumacija mesa, a samom povećanom konzumacijom mesa, ako smo tome skloni, velikim dijelom smo skloni i tom nekakvoj ultraprocesiranoj hrani, odnosno hrani koja dominantno ima u svom sastavu puno šećera i loših tih masnoća. Da voće i povrće ima zaista svoju ulogu, ono 5 na dan ima utjecaj. Tu je jedna velika meta-analiza, znači koja je pokazala da 5 porcija tih voća i povrća, za koje ja uopće ne smatram da je to problematično unijeti. Gledajte, to je jedna jabuka, to je, ne znam, par žlica borovnica ili nekakvog drugog bobičastog voća ili u konačnici 2 mandarine i recimo neka je to jedna kruška. Zar je to puno tijekom dana? Ne znam, isto tako kod povrća možemo reći, znači pojedemo jednu tikvicu ili jedan onaj dugački krastavac salatari ili pojedemo svaki dan, bi bilo dobro pojesti barem jednu porciju tamno zelenog listnatog povrća. Bilo da je ono u obliku neke salate ili nekakve pripreme na lešo. Znači, za to možemo reći da imamo čvrste dokaze da smanjuju, znači, i ukupnu smrtnost i smrtnost od kardiovaskularne bolesti, ali smrtnost od karcinoma. Isto tako smanjuje nam rizik za određene respiratorne bolesti poput KOPB-a. Znači, dobrobit ovog povrća je upravo u bogatstvu nutrijenata, bogatstvu znači, polifenola, beta-karotena, vitamina C. Znači, imaju jako snažan antioksidativni utjecaj. I možemo reći zaista da je možda čak loša prehrana jedan od najvećih ubojica u Europi. Znači, upravo slađena namirnice, brza hrana, ovo što ja vidim svaki dan na biciklima i na, ne znam, motorićima, dostava hrane. Zar vi stvarno mislite da tamo se radi ono sve dijetalno, ili smo mi sigurni koliko je toj masnoći se pripremalo? Ja znam kad dođemo u restoran kako neke jela budu fina, onda vidite koliko je to masnoće, maslaca upotrebljeno da to bude fino. Tako da u pravilu ono što sami pripremimo i poticanje ljudi na svakodnevno kuhanje je nešto što definitivno mora ući, ponovo vrati se u našu tradiciju. Nekada se tradicionalno u Hrvatskoj svaka obitelj je kuhala. Znači, uz voće, povrće i žitarice i mahunatke, što sam rekla, tu je jako važna uloga sjemenki, znači čija sjemenki suncokreta, talanini sjemenki. Zašto? Zato što su te sjemenke jako bogate isto tako vrijednim nutrijentima, kao što su vitamini, topivim mastima, mineralima, znači topivim vlaknima koji su jako važni u prevenciji kroničnih nezaraznih bolesti.
I naravno bez, ajmo reći, bez tjelesne aktivnosti i samo hrana nije dostatna. Zato se kaže promjenom načina života do prevencije kardiovaskularne bolesti. Znači, mi vam zaista u našim ambulantama vidimo sve ovo. Naši pacijenti kada se pokrenu, kad počnu hodati, kad hodaju, ne znam, 5, 6, 7 tisuća koraka dnevno, pa čak i veliki dio ovih mlađih i po 10.000 koraka, uključe se u nekakve aktivnosti i dolaze sa nižom vrijednosti krvnog tlaka, često moraju mijenjati, doslovno moraju mijenjati terapiju, kaže da bolje spavaju, manje su depresivni, znači imaju puno bolji, znači, odgovor inzulina, imaju bolju koncentraciju, bolje pamćenje i bolje su raspoloženi. Znači, jako je važno da na neki način prekidamo sjedenje. Za svaki sat vremena provedenog sjedeći bilo bi potrebno imati 3 minuta tjelesne aktivnosti umjerenog do visokog intenziteta, to znači 25 minuta, ili nekakve lagane tjelesne aktivnosti 90 minuta. I sad nije isto hoćemo li mi trčati, hoćemo mi lagano hodati, naravno svako primjereno svojoj dobi. Ali je činjenica da izgledi za preuranjenost, smrtnost su smanjeni za 30%. I ono što je jako važno, luči nam se serotonin, onaj hormon sreće, i s tim hormonom sreće mi se puno bolje osjećamo. Znači, prevenirati kardiovaskularne bolesti kao prve, ne znam, uzročnike smrtnosti i u stvari one koji, nažalost, još uvijek našu državu ostavljaju bez toliko naših ljudi, se može prevenirati. Znači, može se prevenirati i na primarnoj, i na sekundarnoj, čak i na tercijarnoj razini. Znači, zdrav način života je stvarno ulaganje u duži i zdraviji život. Mislim da nije zgorega reći, ali isto tako da je prvi čimbenik rizika u stvari za pojavnost kardiovaskularne bolesti povišene masnoće u krvi i povišeni arterijski tlak. Za sve što vrijedi za kardiovaskularne bolesti praktički vrijedi i za povišeni krvni tlak. Možda kod povišenog krvnog tlaka nekako samo tu na neki način dominantno je smanjenje soli, tu se stalno forsira smanjenje soli. Zašto? Zato što sol je natrijev klorid, natrij zadržava vodu i na neki način on sprečava, odnosno bubrezi ne mogu izlučiti tu količinu vode, opterećuje bubrege i onda se podiže taj krvni tlak. Isto tako je jako važno da konzumiramo dostatnu količinu voća i povrća upravo zbog magnezija, zbog kalcija i fermentirane mliječne proizvode zbog kalcija, zbog ovoga, i da budemo tjelesno aktivni na suncu zbog vitamina D. Jer su to sve, znači, ne možemo reći da krvni tlak će prevenirati jedna namirnica, niti možemo reći da će samo tjelesna aktivnost promijeniti, nego je to splet više aktivnosti koje su jako važne i bitne u prevenciji krvnog tlaka. Ali definitivno imati dobre tenisice za hodanje, jesti 5 porcija voća i povrća i pojesti jedan fermentirani mliječni proizvod, pripaziti na sol i vjerujte mi da će to biti puno bolje nego što je bilo. Evo ovdje je primjer jelovnika da vidite kako može jednostavne namirnice, naše svagdašnje, ako ih dobro iskombiniramo, imati savršeni odnos upravo tih nutrijenata o kojim sam govorila. I nisak udio natrija, i visok udio kalija i kvalitetan odnos kalcija, znači idealno odnos kalija, magnezija, željeza i vitamina C. Znači, ako sve posložimo dobro, tu je visok unos vlakana, optimalan odnos između proteina, masti i ugljikohidrata i praktički mi sa ovakvim načinom prehrane zaista učinimo jako puno. Ako imamo viška kilograma, znači dovoljno je samo da smanjimo nekakve žitarice i te ugljikohidrate, da ih smanjimo recimo na nekakvih 150-160 grama dnevno i mi smo opet napravili puno toga. Ono o čemu bi isto danas posebno govorila, znači je u stvari ono što me jako brine, jer sve više imamo osoba kojima se odjednom karcinom znači dokaže, odnosno na neki način dijagnosticira, a pogledajte 11 vodećih čimbenika rizika 2019. godine za pojavnost karcinoma. Znači ovo je objavljeno u Lancetu, to je zaista vrhunski časopis
koji ima čvrste znanstvene dokaze. Između ovih 11 na više od pola mi možemo utjecati svojim načinom života. Prvo mjesto pušenje, konzumacija alkohola, pretilost. Visoke vrijednosti glukoze na tašte, smanjena konzumacija cjelovitih žitarica, smanjena konzumacija mlijeka i mliječnih proizvoda, pasivno pušenje, smanjena konzumacija voća. Znači, od ovih 11, 8 je na koju mi zaista možemo svojim načinom života utjecati. A pojavnost karcinoma, kao što vidite, je jako velika, alkoholno piće, azbest, pretilost i znači utječe na puno vrsta karcinoma, pa čak i ono što mene zabrinjava, znači ove osobe koje su jako, recimo rano djetinjstvu postale narasle, odnosno dostigle veliku visinu i visoke osobe, upravo zbog te ubrzane znači stvaranja tih loših stanica, je isto na neki način imaju veću šansu za razvoj karcinoma, pogotovo karcinoma kože. Pogledajte koji su najčešći karcinoma među glavnim uzročnicima po zadnjim istraživanjima, znači Svjetske zdravstvene organizacije. Na prvom mjestu dojka, maternica, debelo crijevo, bubrezi. A pogledajte koliko se karcinoma moglo prevenirati, isto po podacima Svjetske zdravstvene organizacije, da nam je indeks tjelesne mase ostao isto, odnosno da nismo dobivali i povećavali indeks tjelesne mase kroz godine. Ono što mene posebno zanima i brine i što se dajem posebno kod ove djece i naših adolescenata, pokušavam da shvate koliko masno tkivo i pretilost u djetinjstvu ima jako velike implikacije na njihovo zdravlje, a i zdravlje cijele obitelji. Znači, ovo je studija koja je jedna velika studija koja je obuhvatila 21.000 djece u dobi od 3 do 19 godina. Znači, studija je iz Amerike, Australije i Finske koji su pratili znači, djecu od djetinjstva do odrasle dobi. Pokazalo se da povećani indeks tjelesne mase i povišena glukoza na taštu u djetinjstvu su bili povezani s povećanim rizikom za kasniju smrtnost od karcinoma. Isto tako djeca u djetinjstvu koji su bili iznad 95. percentile imaju veći rizik za ukupnu smrtnost od karcinoma. Znači, možemo zaista reći da viši indeks tjelesne mase u djetinjstvu je povezan s povećanom ukupnom smrtnošću od karcinoma, neovisno o njihovom indeksu tjelesne mase kad su oni odrasli. Znači, pretilo dijete i pretili adolescent nosi veliki rizik za razvoj kardiovaskularnih bolesti, ali isto tako i bolesti i karcinoma. Znači, bez obzira da li on u kasnoj životnoj dobi stekne normalnu tjelesnu masu. Pa što bi onda rekli za prevenciju, znači što možemo, mislim da se i karcinogeneza može prevenirati ili barem usporiti. Ono što je moja preporuka je da ne uzimamo nekakve dodatke za prehranu na svoju ruku, da izbjegamo velike količine alkohola, konzumaciju šećera, zaslađenih napitaka, preveliku količinu suhomesnatih proizvoda i ove brze hrane i da zaista pokušavamo držati zdravu tjelesnu masu, biti redovno tjelesno aktivni i zaista voditi računa o svojim prehrambenim navikama. I evo ovdje je jedan rad koji pokazao upravo utjecaj mediteranske prehrane na pojavnost karcinoma. Pokazalo se da upravo antioksidansi i mikronutrijenti kao što su recimo vitamini, minerali, znači smanjuju rizik za pojavnost karcinoma probavnog sustava, dojke, mokraćnog mlijekura i ženskih reproduktivnih organa. Upravo je to zahvaljujemo i ribi i omega-3 masnim kiselinama koje smanjuju rizik karcinom jetre i debelog crijeva, ali moramo priznati da i riba nosi sa svom isto određene posljedice, jer to su oni PAH spojevi, to su policiklički aromatski ugljikovodici, znači koji u stvari nastaju kada se riba prži na žaru i kada ako stalno jedemo ribu na žaru ili s roštilja, veći nam je rizik od karcinoma želuca. Znači, ono što povoljno isto tako djeluje na prevenciju karcinoma su polifenoli i olinska kiselina iz maslinovog ulja. Smatra se da to nosi manje rizika za karcinom dojke, jajnika, gornjih dišnih puteva i karcinoma debelog crijeva. Upravo cjelovite žitarice, znači koje su bogate mineralima i vitaminima, bioaktivnim spojevima kao što su fitoestrogeni, fenolni spojevi i lignani, znači i vlakna, naravno, smanjuju rizik za karcinom debelog crijeva, želuca, dojke i
jajnika, bubrega, gornjih dišnih puteva. Međutim, moramo isto tako reći da su i te žitarice, ako su loše skladištene, ako su bile u nekakvim silosima koji su vlažni, ako su putovali iz dalekih nekih zemalja, da mogu imati u sebi aflatoksine, a on nosi veliki rizik za karcinom jetre. I zato sam ja uvijek pobornik lokalnog i tu uzgojenog blizu nas. Što se tiče mesa, zaista evo možemo reći da ti pak spojevi koji nastaju da su karcinogeni kad se priprema meso na visokim temperaturama i povećan je rizik od većine ovih karcinoma koje sam isto tako rekla, ali isto tako i povećan je rizik od karcinoma gušterače, što se meni osobno čini, ne znam, možda sam u krivu, ali nekako mi se čini, ili nama najviše dolaze osobe s karcinomom gušterače, da je u porastu. Konzumacija redovno mlijeka i mliječnih proizvoda, znači koji su bogati kalcijem, bakterijama mliječne kiseline, vitaminom D, linolenom kiselinom, znači smanjuje manje rizik od karcinoma dojke i debelog crijeva. Međutim, ako pretjerujemo sa sirevima i općenito sa masnim sirevima, s parmezanom i sa svim onim što ima preveliki udio, znači previše unosimo kalcija kroz takvu hranu, može povećati rizik od karcinoma prostate. Za crveno vino su kontraverzni rezultati, pa nećemo o tome, ali ono je definitivno bogato resveratrolom i quercetinom, to su jaki antioksidansi. I evo, znači sumarno pogledano, neću objašnjavati sve, ali definitivno mediteranska prehrana znači je jedna dobitna kombinacija i u prevenciji i šećerne bolesti, i ukupne smrtnosti, kardiovaskularne bolesti, metaboličkog sindroma i prekomjerne tjelesne mase i pretilosti, ali isto tako i karcinoma, pa prema tome, znači već smo objasnili što ona u pravilu znači. Ona je i preporučena znači novim smjernicama ADINIM, znači upravo ta mediteranska prehrana koja je kvalitetni unos ugljikohidrata, kvalitetna hrana koja otprilike ovako izgleda. Znači ja bih rekla da osobe koje imaju šećernu bolest zaista bi trebale na neki način više konzumirati ove hrane koja je ovdje navedena. Zašto? Zato što takva hrana zaista povoljno djeluje i na regulaciju šećera, ali isto tako na prevenira hipoglikemiju i one nagle skokove ako se konzumira u razumnim količinama i ako se konzumira na neki način ispravno. Ono što isto jako važno kod šećerne bolesti je glikemijski indeks. Znači glikemijski indeks čak nam se jako pokazao važan kod mladih osoba sa policističnim jajnicima. Znači treba izbjegavati hranu koja ima visok udio glikemijskog indeksa i nekako se više fokusirati na hranu koja ima srednji ili niski glikemijski indeks. Ali to ne znači da vi nikad ne smijete jesti rižu, niti da ne smijete jesti krumpir, niti da nikad ne možete pojesti bijeli kruh. To samo znači da kad radimo rižu, da ju napravimo sa tikvicama, s crvenom paprikom, malo pori luka, šeri rajčica, luka, dodate povrća kojeg imate u svojoj ili hladnjaku ili u svojoj kući i na taj način zaista vi sami snizite tom jelu taj glikemijski indeks. I evo, ako moramo nekako posložiti kako bi to izgledalo, ja često pokazujem ove naše tanjure koje je napravio naš kolega Karlo, koji doslovno je baš u kontroli same hrane kod nas na KBC u Zagreb. Znači ono što mi preferiramo u stvari je ovaj doručak, a ne ovaj klasični. I tanjur podijelimo na 4 dijela, pola tanjura nek bude povrće, u 1/4 meso ili zamjene za meso i 1/4 neka bude znači nešto ugljikohidratno ili od žitarica ili mahunara i slično, i mi smo napravili jako puno za sebe danas. Isto tako preferiramo ovaj zdravi doručak za koji vam ja moram stvarno podijeliti svoje iskustva s mojim pacijentima koji kažu da ih najčešće ovaj doručak preporodio. Nema više germa, nema više gastritisa, nisu više gladni, ne posežu za grickalicama, kad uvedu doručak puno se bolje osjećaju. Znači, mi s ovim doručkom unesemo 1/4 dnevnih, odnosno 1/3 dnevnih potreba za kalijem, kalcijem, magnezijem, željezom i cinkom. Ja mislim da ni jedan doručak na svijetu takav, jedan dobar odnos nutrijenata nema kao što ima ovaj doručak. Znači, ovdje je recept, a ovakva brza pekarska hrana zaista treba biti vrlo, vrlo rijetka ili iznimno. Evo, neki dan ja subotom idem u pekarnicu, mada ja često sama pravim kruh,
I sad prije mene, znači gospođa ovako kupuje svom, sad ne znam, unučetu ili je majka ili je baka, bila je mlađa, možda blađa baka, ne znam, i kaže ona, molim vas jednu krafnu, molim vas jedan croissant s marmeladom i za desert, ili hoćeš jednu palačinku s čokoladom. Ja nisam mogla doći sebi. Iza mene čovjek kupuje burek sa mesom. Ujutro u 8 sati. Mislim, ne znam šta bi rekla. A ja, molim vas, zoveni kruh. Znači, moramo biti svjesni da kvalitetna prehrana ima utjecaja na naše zdravlje, da ne možemo neke namirnice izbjegavati, što se mi sad često susretnemo da ljudi izbjegavaju mlijeko, mliječne proizvode. Znači, imamo čvrste dokaze da fermentirani mliječni proizvodi mogu spriječiti razvoj predijabetesa u dijabetes, da u stvari nam ti mliječni proizvodi dovode do redukcije, znači sastavni su dio redukcijske dijete i sastavni su dio puno naših obroka koje mi preporučamo, dovode do većeg gubitka na tjelesnoj masi i masnog tkiva i samim time, zato što su to visoko vrijedne namirnice koje su bogate flavonoidima, kalcijem, zasićenim mastima srednjeg i neparnog lanca, nezasićenim masnoćama, aminokiselinama razgranatog lanca koji vrše ove stvari uloge ime da rade oporavak i sintezu mišića, probioticima, vitaminom K1 koji se nalazi u zelenom listnatom povrću koje u crijevima prelazi onaj vitamin K, a nema ugradnje kalcija u kosti bez vitamina K, bez vitamina D i slično. Znači, možemo reći da upravo bioaktivni peptidi su ti koji blagotvorno utječu iz jogurta i fermentiranih mliječnih proizvoda, probiotika na naše metaboličko zdravlje. Onda proizvodnja tih kratkolančanih masnih kiselina, znači povezana je s poboljšanom osvjetljivošću na inzulin. Isto tako oni donose svakodnevna konzumacija fermentiranih mliječnih proizvoda dovodi do manjeg rizika od pretilosti, povećane tjelesne mase i povećanog opsega struka. Ono što ne trebamo jesti, to smo već rekli, na prvom mjestu ja bih rekla da su to loše masnoće iz loših konditorskih proizvoda, jednostavni šećeri, fruktozno-glukovni sirup, prevelika količina aditiva, soli koje unosimo, a nedovoljno unosimo omega-3 masnih kiselina iz ribe i iz drugih izvora vlakana, hrane koja je bogata vlaknima i mikronutrijentima. Ono što bi posebno naglasila, konzumacija zaslađenih napitaka i sokova povezana je s razvojem kroničnih metaboličkih bolesti, uključujući pretilost, nealkoholnu masnu jetru i šećernu bolest tipa 2. Znači, mi moramo znati razlikovati šećere koji su sastavni dio hrane i dodane šećere koji se dodaju u hranu. Pogledajte povezanost između unosa šećera i zdravlja, odnosno dodanih šećera, pa vidimo da šećerom zaslađeni napici, bilo da su oni voćni, dodani šećer u voću ili voćnim sokovima ili gazirani zaslađeni napici imaju povećanu, znači usku vezu i čvrste dokaze prema EFSA, a EFSA je Europska agencija za sigurnost hrane, koje je naše krovno zakonodavno tijelo, znači dovodi do pretilosti, masne jetre, šećerne bolesti tipa 2, dislipidemije, hipertenzije, kardiovaskularne bolesti, gihta koji je u porastu kod mladih, gestacijskog dijabetesa i niske porođajne mase. Ja ne znam što bi još trebalo reći da se takva hrana ne konzumira. Gledajte, ako me pitate koja je količina sigurna, za šećer nema sigurnog raspona. Zašto on nije definiran? Zato što većina namirnica koju vi konzumirate u nekom određenom postupku, ona je u redu i onda ako konzumirate u prevelikoj količini, onda porast rizika raste. Međutim, kod šećera je rizik, s čim više unosimo, veći je rizik. Doslovno je linearan rast. Pogledajte koliko je ta količina šećera u ovakvim pićima. To mora imati implikacije na naše zdravlje. Znači, a
pogotovo što se to konzumira umjesto vode. A nedovoljna hidracija i unos šećerom zaslađenih takvih napita dovode do blage hiperosmolarnosti, samim time stimulira vazopresin i poliolfruktozne puteve koji u stvari na neki način i djeluju na povećanu znači, bolest i bubrega, i kardiovaskularni bolest, i metaboličkog sindroma, i šećerne bolesti, a samim time i do pretilosti. Ja vas molim, ako imate to u kući, doslovno ili izlite ili jednostavno zaboravite da postoji. Jer hrana koja je na neki način, gledajte, djeca su nam danas sve više, adolescenti i jednostavno bombardirani hranom koja je bogata solju, ovakvim gaziranim napicima, ne piju vodu i to zaista dovodi do velikog rizika i do pojavnosti u stvari tog gihta, odnosno te pojačane količine mokraćne kiseline. Znači, možemo zaključiti da ta medicinska nutritivna terapija, odnosno kvalitetan savjet za poboljšanje određene bolesti je od velike važnosti za sve one koji imaju bilo koju metaboličku bolest. Evo ovdje je velika studija i sad privodimo kraju. Znači, velika studija, odnosno meta-analiza 34 različite studije koje su gledale utjecaj na kolesterol, LDL, HDL, trigliceride, metabolički sindrom, tjelesnu masu, indeks tjelesne mase, opseg struka, udio masnog tkiva, krvni tlak i gledali su koliko određena promjena načina života i savjet koji su provođeni sa registriranim nutricionistom, odnosno dijetetičarima i kliničkim dijetetičarima i nutricionistima koji rade u sklopu bolnica ili nekakvih savjetovališta, pokazalo se da zaista ima višestruku prednost. I evo ja samo na kraju da vam pokažem što znači kada na vrijeme roditelji prepoznaju i dovedu svoju djecu, ona u 4 mjeseca mogu skinuti normalnu kilažu, mogu dovesti udio masnog tkiva dovesti do normale i u pravilu oni su dalje zdravi. Znači, nije normalno da nam dijete ima u 3. razredu osnovne škole 93,5 kg, ali evo, to naše dijete kontinuirano pada, ono je skinulo 17,6% tjelesne mase, 18,5 kg masnog tkiva u skoro 10 mjeseci. 2017. godine naš pacijent dolazi sa 104 kg sa samo praktički 16 godina, naravno brza hrana, grickalice, slatkiši, gazirani napici, totalno tjelesno neaktivan, nije ga briga, ne sluša što mu se govori. Za 2 godine mu se razvije šećerna bolest, naravno tu je pretilost, dobije lijekove, tada se uplaši, promijeni prehrambene navike, posluša savjeti, primjenjuje jelovnike, tjelesno je aktivan, sljedeće godine dolazi, znači glikemija je odlično regulirana i nastavlja se s terapijom, ali njegov vrijednost HbA1c je odlična. On je izgubio 23 kg masnog tkiva, odnosno 24,4% na tjelesnoj masi. Da ne pričamo o ovoj djevojci koja sa 20 godina pije ovu količinu lijekova, ali evo i ona jako napreduje, znači skinula je preko 50 kg, znači u nekakvih 19 mjeseci, skinula je preko 40 kg masnog tkiva, njeni parametri svi su dovedeni u normalu nakon određenog gubitka kilograma, kao što sam rekla na samom početku, i mi možemo reći da zaista ima utjecaja dijeta na prevenciju razvoja kroničnih nezaraznih bolesti. Evo tu mi je jedan moj pacijent koji je imao i preddijabetes i masnu jetru i arterijsku hipertenziju, ima hepatitis, otkad zna za sebe, tamo negdje u ranoj mladosti dobio. Jetreni enzimi katastrofalni bili, međutim sa 122 kile on u 8-9 mjeseci dolazi, izgubi 22% na tjelesnoj masi, redovno dolazi na kontrole, tjelesno je aktivan. Pogledajte kako ti parametri gubitkom kilograma padaju i znači na svakoj kontroli oni su sve bolji i bolji. I onda liječnik kaže da treba samo nastaviti dalje, redovno biti fizički aktivan i da su u stvari to odlični rezultati.
Jer moramo biti svjesni da sve što putem hrane unesemo u organizam gradi nas i mijenja, a o tome što smo unijeli ovisi naša snaga, naše zdravlje i naš život. Meni je neizmjerno drago, evo, da sam ja mogla podijeliti s vama ovo predavanje i da sam mogla nešto progovoriti o prevenciji kroničnih nezaraznih bolesti. Evo, hvala vam na pažnji, pa nadam se da ima i neko koje pitanje. Mikrofon moraš upaliti. Još uvijek ti je mikrofon, evo sad se čujem. Kažem, Doris, čekala sam da me Doris uključi. Ja se uključujem, ona mi isključuje, da. Hvala svima, hvala tebi prvenstveno. Od tebe se uvijek može jako, jako puno naučiti. Evo sad nekako, nakon što sam pogledali zajedno predavanje, mislim da će svi razmisliti što će pojesti večeras i hoće li pojesti i nakon toga, evo i ti si dobar motivator, ideš na plivanje, pa ja mislim ako mi ne možemo do bazena, barem možemo u tenisice i put pod noge, nekakav mali krug, nešto napravite za sebe. Ja sam mislila da će biti više pitanja. Evo imamo jedno, kaže Doris Bajlo iz Zadra, zahvaljujem se na odličnom predavanju, meni isto tako zanima i kako pomoći djetetu s izrazito niskom tjelesnom težinom, davanje vitaminskih pripravaka, glucerna. Ovako, znači i niska težina, znači mi to zovemo energijska nutritivna pothranjenost, znači i niska tjelesna masa je isto veliki problem kao i visoka tjelesna masa. Znači najbolje je kada su djeca u nekakvom optimalnom svom odnosu između masnog tkiva i tjelesne mase. Znači za njih ne vrijedi da sad oni mogu jesti što god hoće, nego isto tako trebaju jesti zdravije. Znači njima se treba više forsirati nutritivno gusta hrana koja je vrlo kvalitetna. Znači ja bi recimo takvom djetetu često pravila nekakav smuti koji bi imao grčki jogurt koji je mastan ali kvalitetan, koji bi unutra sadržavao možda avokado, bananu, malo meda, orašasti plodova. Znači to su sve nutrijenti koji imaju vrlo visoke vrijednosti, a na neki način povoljno djeluju na zdravlje. Isto tako bi recimo dosta forsirala maslinovo ulje u hrani. Pravila bi im često nekakve krem juhe u kojem bi dodala opet tako ili ono vrhnje manje masno ili taj grčki jogurt, malo sjemenki, orašasti plodova. Pravila bi im često nekakve recimo palačinke koje su opet ne sa pekmezom ili ne znam, nego recimo palačinke u kojem bi rogač bila osnova, bobičasto voće, med, kakao, tamna čokolada, znači gdje bi onda napravila takav jedan preljev koji opet ima puno kvalitetnih namirnica, a u stvari su visoke nutritivne gustoće. U konačnici, ako ne možemo postići, onda postoji taj enteralni pripravak koji onda zaista može pomoći kod djece. Ako on nema problema sa šećerom i nije u pitanju šećerna bolest, onda u pravilu ne mora to biti nužno glucerna, ali ako je u pitanju šećerna bolest, onda definitivno mora biti upravo pripravak koji je namijenjen za osobe sa šećernom bolesti, a to je sa onim postepenim otpuštanjem ugljikohidrata, jer mi često vidimo kod onkoloških bolesnika da se krivo propisuju ti enteralni pripravci. Znači enteralni pripravci zaista za osobe sa šećernom bolesti moraju biti na takvoj bazi. Dobro, ako neko hoće, neće pitati u chatu, može dići ruku pa ćemo mi vidjeti. Možda nisam rekla za opravdano davanje tih suplemenata, odnosno dodataka prehrani. Pa gledajte, opravdano je ako znamo da dijete nam ne jede sve ovo što sam navela. Ako nam dijete ne jede voće, povrće, znači ja uvijek bi, da sam roditelj, našla načina kako će meni dijete pojesti voće i povrće, ali i ono što vas molim, dajte napravite, nemojte ih pitati hoće jesti voće i narežite im voće, stavite u zdjelicu malo tih orašastih plodova, malo grožice, svega i stavite pred njih pa ćete vidjeti da će pojesti. Ako baš neće i ako ne jedu, onda zaista morate suplementirati sa nekakvim kvalitetnim suplementima. Ja vas lijepo molim, nemojte kupovati bilo kakve, nego zaista nekakve kvalitetne, ali prije samog suplementa ja bi možda prije išla sa nekakvim dobrim kvalitetnim probiotskim bakterijama, gdje bi onda poboljšala crijevnu mikrofloru i možda bi se samom djetetu otvorio apetit.
Dobro, evo imamo još pitanja. Dakle, javila nam se Sanja, zahvalila na izvrsnom predavanju. I rekla je da je pojela 2 mandarine, pita se je li joj trebala ta druga. Ona teoretski sve zna, ali kako da svoju teoriju primjeni u praksu. Moj bi bio nekakav savjet da se spoji, a da ti, Eva, kažeš još jednom svoje mail, pa evo. Da, znači ovako, nema problema s drugom mandarinom. Znači nekada i 3 mandarine stanu u ti 15 grama ugljikohidrata ako imamo šećernu bolest. Znači bitno je samo da te 2 ili 3 mandarine koje pojedemo, znači kao voće, samo možda da uz to pojedemo 2-3 orašasta ploda, da ta samo voće ne digne brzo šećer, nego da ti orašasti plodovi koji su bogati kvalitetnim masnoćama malo usporaju taj visoki pik. Ne bi bilo dobro da mandarine jedemo navečer kasno. Ljudi znaju uzeti i stati pred televizorom i onda prije poslije večere jesti mandarine. To je ono što sam rekla da ne. Definitivno voće treba konzumirati ujutro i u nekakvim jutarnjim satima do ranog prije podneva. Evo, moj mail je, ako za sve one koji zaista žele ili pitati dodatno ili se sad ovog trenutka nisu sjetili ili žele nešto pitati privatno, znači moj mail je eva.pavic@kbc-zagreb.hr. Ali mislim kad ukucate moje ime i mail da će vam to izaći na stranicama i KBC-a, isto tako i na nekakvom Google, odnosno ne nekakvom, nego na Google, na internetu. Ja sam ponosna, tu nam je Valerija Žabčić, ona je dovela cijeli svoj razred da sluša predavanje. Dakle, nisam Valerija koja predaje dijetetiku u Karlovcu u medicinskoj školi, nadam se da nisam ništa krivo rekla, nego evo animirala i svoje učenike da poslušaju. I kaže, prisutni su učenici kojima predajem, oni se hrane nekvalitetno jer cijeli dan provode u školi. Može nekoliko prijedloga što mogu pripremiti i podnesti u školu kako bi izbjegli prehranu iz pekare. Znači ovako, uvijek mogu ponijeti u vrećici sa sobom, znači mogu ponijeti bananu, malo prepraženih orašastih plodova, malo nekakvih grožđice. Znači imate sad one vrećice na cif, znači kojima zaista to vrlo kvalitetno može stati. Možete si napraviti nekakav zdravi sendvič u kojem će biti recimo neko pecivo integralno ili pecivo koje ima dosta sjemenki. Staviti na njega malo maslinovog ulja, kvalitetnog sira, staviti par feta crvene paprike, krastavaca, staviti nekakvu kvalitetniju šunku ili slično i to je isto namirnica koju trebaju da adolescenti jesti. Ali ja sam protiv one hrane koja je brza hrana, kupljena ne znam, u lancima takvih gdje se ona prodaje i uz to se onda pije gazirani napitak koji ste sami vidjeli koliko je to šećera. Znači, ako učimo dijetetiku i ako slušamo dijetetiku, onda moramo znati i da ta dijetetika nosi sa sobom nekakvu odgovornost, a to znači da moramo nekako i pokazati da svojim načinom života i zdravlje živimo. Ono što bi im ja poručila još dodatno, nemojte otići od kuće bez doručka. Ovaj moj doručak koji sam vam pokazala na slajdu je nešto što se vrlo brzo pripremi. Ja često to svom sinu, studentu pripremam i on kaže da zaista do 12 sati nije gladan. Dobro, ja sad samo gledam ima još koje pitanje. Ovako, ja imam jedno pitanje koje sam dobila na WhatsAppu. Zanima me baš dijeta kod epilepsije, ketogena dijeta, to je malo više o njoj. Da, ovako, ketogena dijeta kod epilepsije, pogotovo kod djece, ne toliko kod odraslih, ali kod djece je pokazala zaista povoljne rezultate. Međutim, ketogena dijeta se mora individualno napraviti, provoditi u nekakvom bolničkom sustavu kod jednog vrlo kvalificiranog dijetetičara ili dijetetičarke, odnosno nutricionista, koji zaista zna kako sastaviti ketogenu dijetu. Tu je jako važan omjer, koliki je omjer proteina, ugljikohidrata i naravno prehrana je dominantno masnoće.
To ne znači da to moraju biti, da su to loše masnoće, nego masnoće koje su isto tako kvalitetne. I ja predlažem da osoba koja je to pitala zaista se obrati nama na mail dietoterapija@kbc-zagreb.hr. Naš kolega Nikola Mesarić, nutricionist, zaista je ekspert za ketogenu dijetu, ali kaže vam, svaka ketogena dijeta se individualno sastavlja. Dobro, ja mislim da smo prošli sad sva pitanja. Ne znam, je li ima neka ručica u zraku? Jel ti vidiš, Doris? Ne, ali samo ne znam za... Ovo je odgovorena suplementacija, je. Odgovorena je, tako da očito smo skladali gradivo, pa nismo onda jako ni znatiželjni. Predavanje je zaista bilo krasno, ja se svaki oduševim, uvijek imam problem nakon predavanja doktorice Pavić da ništa ne znam. Koliko god se trudila i mislila da učim, nekako se uvijek osjećam zbunjeno, a vjerujem da onda svi mi imamo onako kako ćemo poslagati namirnice, hoće li to biti dovoljno da nas zadovolji kalorijski, ali da i bude nutritivno izbalansirano. Ja sam pokazala, evo Zrinka, sa onim tanjurima sam pokazala, ako se stvari zaista potrudimo da pola tanjura bude povrće, a 1/4 tanjura meso ili zamjene za meso, 1/4 žitarica, i ako voće pojedemo 3 puta na dan, mi smo zaista, i ako pijemo dovoljno vode, znači mi smo zaista tom danu napravili puno, uz to da pojedemo 1 ili 2 fermentirana mliječna proizvoda i ne morate se brinuti, vi ste unijeli sve potrebne nutrijente. Ja sam na onom jelovniku i pokazala primjer, to je sasvim obična hrana naša svagdašnja, nekako krenemo se prema lokalnom proizvodnji, lokalnim proizvođačima. Evo sad je recimo sezona jabuka, nemojmo posezati za nekakvim jabukama iz Španjolske, Italije, dajte, imamo ti naši domaći jabuka koji su vrlo kvalitetne, sočne, fine, ali isto tako i proizvođača povrća, i nekako jedni drugima pomažimo. I jer utjecaj prehrane na zdravlje nije floskula, nego stvarno zaista nužda i potreba. Dobro, hvala. Mi ćemo nastaviti više s ovim projektom Moj zdravlje u mojim rukama, u kojem radimo na prevenciji, znači, svih kroničnih nezaraznih bolesti. Najavit ćemo sljedeće predavanje kroz nekoliko dana. Nadam se da će i drugi, ovi isti koji su sada, da će sudjelovati i na drugom predavanju. Evo, još jednom puno hvala. Vjerujem do prve prilike, vjerojatno do idućeg mjeseca. Svima vama, evo, pazimo što jedemo, pazimo koliko jedemo, vodimo računa o redovitoj tjelesnoj aktivnosti, budemo pozitivni. Evo sad, ja sam zatečena kad nema pitanja što bi se moglo biti, ali tebi, Eva, hvala još jednom i probaj se, ajmo se završiti predavanje da ti stigneš na svoje plivanje. Evo ovako, Zrinka, samo da još jedno kažem. Znači, srce voli, osim zdrave hrane i tjelesne aktivnosti, veliki osmijeh. Budimo veseli i sretni i mislim da će nam biti odmah sutra dan bolji. Evo. Hvala vama što ste me slušali, doviđenja vam. Hvala. Pozdrav.